Ja bi isto možda ispričala moj dolazak u inkluziju. Ja kad sam pokrenula proces za izlaženje iz institucije, čekala sam 5 mjeseci da se ponovo pokrene postupak jer šef socijalne skrbi u Hvaru, koji me nikad nije ni vidio ni čuo, nije mi htio odobriti. Rekao je zašto bi ona išla u inkluziju, nju je dobro i u Oborovu. S tim da sam ja morala pisat zahtjev da me prebace u inkluziju i nakon 5 mjeseci su mi javili da mogu, da je pokrenut ponovo postupak, da izađem iz institucije. Tako da sam 16.1. to mi je bio dan najdraži. Matea, ta socijalna radnica iz Oborova, je došla i rekla, zvao je Carić i rekao je da je pokrenio ponovo postupak za izlaženje iz institucije. I nakon mjesec dana, to jest 15.2. u 10 sati sam ja izašla iz institucije i došla sam u Ivanju Rijeku. Nada, ti si bila u instituciji, da. Kako si ti saznala da je moguće izaći iz te institucije, da postoji ta mogućnost? Ja sam htjela izaći i od jednog mog prijatelja sam čula da postoji inkluzija. Prvi put kad je došao moj socijalni radnik od mene, ja sam mu rekla, ja želim van, ja želim, i čula sam da ima inkluzija. I onda on isto nije znao šta je to. I onda je zamolio Mateju, ravnateljicu doma, da se raspita. I onda smo nakon 2-3 dana došli tu na sastanak kod naše Marijane. I onda smo s njom razgovarali kako ljudi žive, šta je to. I onda smo sutradan išli u jednu stan da vidim kako je to život u stanu i onda sam rekla da, ja hoću to. Hvala.